Ngit sha si her jing ma den ke jing yap. Hanget, boleh phim ngai se. Ba ka bhai ban ngen. Nrei te bro jing em ngin hap shin yo tang tek pop. Ba ki kam ba bha jungi. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kajing Khanglad jong ka Shillong Cantonment Board ya ka Tnat PWD Road ban snapin bha bat ban siang rong ya ka Surok hathem Bijoy ka penya so naduk lat so sun ter sheduk kalat Surok ban mi ha injury point lapin sertok haduk kata-kata ki paj ba nolek nangwan namar ba ka ni ka Surok kladap dikit likis ar bat kala pendik haduk kata-kata ya ginonya kali bayat ling ba na ka ni ka Surok. Ya ka kajing Khanglad jong ka Shillong Cantonment Board lalap ha kajing bot dien jong ba Nicholas Karnami hadi kajing lay tokit no Chief Executive Officer jong ka Shillong Cantonment Board but now engineer ka Tnat PWD Road. Kadi kajing mi jong ba Karnami syakmat kalong hadien kini ki atli kitna trekam kimshim lapoi satya syakajing ka sotho jumot wat hadien hinyup kundai sngi ba ula bot dien ya kani kakam. Te kajing don jong hak ni kacaka mata sengi kadai pernah kajing semua thang bat kajing semua si haru karukom pentri kam jongka Tnat PWD bat kanika Shillong Cantonment Board akapa
Hakajing lagi kendu jonga ya Ayush Moria ubadi CEO jonga Shillong Cantonment Board. Menta nadu penai Julai Agos ngalalik ben kendu ban ong ba yakni ke Surok ladon kam ban le ban ulak panpor yang ban yo ban trilang ban ke PWD. Tenang ta pada kai bangalale kalong ngalale kendu si executive engineer jonga PWD ban kali ni ba kai kata kajing tuko hapai di ban menteri kami kena kam. Bat kajing percaya ka ba ila ai kalong ba kadon kajing ya bom sutu jengmot hapadeng CEO jonga Cantonment Board. Bat kumju bat ke PWD ha ke ba ke penta ban snai kini ke Surok kalong bait klik na kini ke cakap siang Surok Shillong Marsiliang Andrei kini ke penta ke bahap ha kanala ani ki port usam jong ke Cantonment Board ke Cantonment Board kam aila de ke PWD ba kin la ban repair ne ban maintain ni kini kinala bat de anta ba port liu kini to slap kawan kiu sini Surok ba ke sniu kini ke Surok jadi anta kalian ke PWD kai ba kila kwa kalong ban yo ban wara kata kajingnya sutu jengmot ha dia begini ke penta jong Surok Rai mat kata ka kam ka kim shimla urlong. Adai ha ka si tarik Desember ngalalit kenduk biang yu Ayush Moria ha ka bang ngalalit keren biang yu. Ba balai ka ni ka kam kan dang sateng si sateng. Bat hang taru kai bala percaya sana kolong ba kim patla penwan ra ya kata ka jingi sutu jembut. Bat saksian pan ngalalit kenduk biang ya ibak litap ibade executive engineer ban kali kai ka jingge pat ban penteri kam no yang ni ka kam wat ada kam dan kata kajingnya sutu jembut. Hampir percaya dengan lipat bila om yang apa kata ke kam ya kan ni ke projek ansa bentuk lang ha kata ke projek ke ba sapulai ni sapusan kror ke ba menta bila ia ke Shillong ke kam ke ayat ti kapas kongsi pat banyi menta ba kumba bila i bahang ni kamar ke matar keladon kelai bahang ni wat ka kajing penpiang ban sangi ke ni ke kam keladon rupa handrai syai ke ni ke kam kaja mono balala ban kring ya ke ni ke kam nang ni ban ra syakawai ke konstituensi haba kani ka kam jing syak la de ka ban sedang nadu bendo te menta nadu usi tarik Desember ladang iken hadu kani ka sngi kala kot kumban nyo pho kundai sngi bangla ujor halor kani ka jinglong jingman jo kani ka Surok bat hadu menta 4 la ban le ye te bangse ngam don la de kum pat bangan wan yeng ban protes biang halor kani ban pek sakano sngi kan simpor ya ka sarkar Meghalaya ya imadu prestun ibalong i Minister PWD bat penulong yang kini ke kam bat kam tang me kani ka jingot jingyam kam dei jong atang simet kadi jong pun balang upaya bayat bayang man kasni bila ni yang kini kali ki bayat kini kali kamai taksi ki tourist ki arjaka ki kali private ki bayat yang ni kinong mi kemot jong ni te hot ki song ki SUV dia lele kan kani ka klip kas a roi upaya balang bayat man kasni yang ni kani ka connecting road ka banang te na po Bijoy ka connect ang te po Rhino Point kadi ka lifeline kadi ka commercial road laning haplong no kadi ka main commute jong ka Shillong ti kumno kadi kani amla ban high priority ti bangse bam don la de kumwei pat hap yang hang ni ban yo ban protes sisien bat ngin pet khai sakanong sngi ke simpor ya ka sarkar ban penulong bat ban snai kani ke Surok haba nyo pukundai sngi lala ban yai sya telese la ka simpor sispa san po sngi ru kat bar kani ka kam kan da urlong ngan yai bitang ye kani ka protes bat pet khai hatu dangla ka pressure jongki politicians ban penurlong ban pentre ye kikam hagi konstituensi jongki ne ka sur jong pat ba Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go. Coming.
How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.